subscribe. Aduh, cek yang kene hidup terus, cek engal nyidang anten to. Aduh, pila di nusa dua cek asah ya kene ke terus nih. Woi, lekan mana aja nah? Mani alihan pekayung supernya. Cek dijamin terpuaskan awaknya. Babain manaan, panginggal lagu sedih atau garus. Oh, garus. Nih tuh, itu coba nelpon. Nian nih. Angkat lu nih. Halo? Sudah Niki? Oh, bapak nih ngalih celeng ke nge? Oh, nge Pak nge. Satu. Bedek Pak. Bedek satu siu Pak ngalih-alihan tiang nih. Sombong amat. Lah, nuk ya Pak. Siapa? Ditunggu Pak. Oke. Oh tuh. Bin satu ada orderan celeng tuh. Aduh, jadi panen nih galungan nih. Panen. Ais, ajum na. Cek tipis anggo nili. Kemo malu dit nih. Mecik manggis. Ya nawang man keretesan yen to. Beh, cek kaya timpa jadi pu. Ijung sang lamit itu. Jek ngawa gentut nih pu. Tawang ada di segar celeng ya nih pu. Tuh lihat tuh. Jek arah nih jek sirik sebenarnya kene nih. Beli pitan tuh. Marona gua nawang. Doang bulan do je botut. Batak seket, 100 ukut, jek gampang. Sombong amat. Setiap bulan jek pasti sold out. Tuh nih hasil tolih tuh pu. Sombong amat. Beh, lah timpal jek sukses jadi pu. Ih, ajo tuh. Lingkuan kan penampahan. Nidang jek nyiapin celeng daso tuh. Nyiapin. Aduh, ya nyiapin. Sing ngaso nyidang pu. Udah sih nidang tuh. Pusat orang Batak daso, satu suku tuh gampang. Jadi nyiapin celeng daso ke sini nidang apa? Buat lah. Sing tut. Men, Kene tut. Sebilang kon rago siap. Jek rengas yo. Kena sih pang rapi yo di kandang. Jek sing nyidang tut nyiapin. kadang latihan naik KBB.